درباره کارودان شر کو روش به روشه شر مزنتر دبیتن کارودان زورتر دبیتن حتی نها یعنی کس نزانیتن کنگی دومایی که وی شریه و در انجام وی شریه چه بل روش حالاتانا وراستا برس عبدالحی و کموش جگر سروک کمالای شورشگر و دموکراتین کرد ج دیار بکر دید کلمه دابیتن ما مستا عبدالحی ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 یعنی نرخاندنا و چه لسر وی شری اف شره نافچه بر به کدا دبتن ایوار باش نها شرکی وسا دمشل روجلاتا ناوین بریا کو امریکا ایریشی ایرانی بکه بریا ایریشا ایرانی او پیواجویا کل روجلاتا ناوین جهاد جیاندن بالا خوبتنه بری حزب الله القاعده داعش و duracı PKK yani ev hezen çekdar hezen biçek ku çekdari dikirin deheremeda evli vana cehez xistin. Her yeke brebazeki bavayeki çeka dur xistin. O dura dest bi İran'e kirin. Naha Amerika ligori hinek berjewendiyen devlemendiya bin erdu ser erd o ligori evliye İsrail'e eriş ser İran'e da bir kur rejmavi bina xware. Rejmavi dve ku bugarine. Len ha hat asteki usa ku İran'e ceheleki da muşey xuşandın ser hevlere ceheleki da ser İsrail ceheleki da ser Suudi hatta yek dudo bali Türkiye vaji. Yani İran ketiye revşeki usa ku eri jvi kari zahmet derkeve. Uja de ali Amerika ve gava mervle binere Amerikacı hat ciye ki usa ketiye aste ki usa ku usa huyaya ku vi şerhi ki direj bidomine. Mecbur vi şerhi direj bidomine le mecbur vi şerhi da biser keveji. Kak Abdülhay. Ev heza huy ev xudi. Aha dumandına şereki direj jbo İran jbo Amerika yani ve Vahabiketin ku velatın dişi derbazina va vi şerhi ben bu numune Türkiye. Yani demin raporida, çen rojen raporida muşek hatine arastekirin ji bu Türkiye, axa Türkiye karvedan hebuyne. Türkiye ve bejdari şereki vaha bike? Yani eğer şer mevdai ve direj bu? Naha ger İran karı ve Türkiye'ci bejdari ve şerri bike, hatta ne Türkiye teneci, ederu dora xo şer drojlata navinda germtir u fretir bike provokasyonu usa duhaze bike. Le ave ku xuyaya Türkiye tedbiri xud ve emebistin nu em beşdari bir şeri hatta karibin ev beşdari bir şeri nebin. Le cehela Amerika ve gavamerevled nere. Vaka kutezanın Amerika du dünyaya da dve ez xudi hezeki behem pame. U ez bejim çid ve ku kamin bibe. Gel divi şerri da rejima İran'ı ne gohere, lugori xod ne gohere, ev karizma vi bin ard bibe, bin pe bibe. Jiverveye keji Amerika henc bu berjevendiye xo, ev dive ku İsrail'e bıroxine, İran'e bıroxine, rejima İran'e. O henc bu karizma xuji bipareze, dive ku rejima İran'e disa bıroxine. Jiverveye dive ku şerhineki bidome, le Amerika جسری حتی بری به هر آوای اولوی شری بدومینه و جبو بسر کهوجی و هر تشتی بکه آوای کخیای و بسر کهوجی. کاک عبدالحی یعنی هند زانن کو ترامپ برای دمکی جی گوتیه کو ست مهزا سربازیا ایران جناف بریه ست هزا سربازیا ایران ما جناف بریه. دبیجت هزا عثمانی نمایه هزا دریایی نمایه دنها دا امریکا چه ایران دخوازید یعنی هیا کدری و بردوام بیتن نها او شر چقا بدومه او براستی او نکفشه لی امریکا با آوائه کی رژیم ایران دخوازه بینه خوره و کسی کی متفقیه وی ایران اداره بکه دستلاتداریه کی وساد ایران رژیم وی بگوهره جبرویجی dibin deriyada amedekariye viyajı hene. Hatta unci dizanın
demek ki kala Kure Şah Rıza Pehlevi jî navê wî jî derbas bû di nav alternatîfa da. Lê bi çavî dibe bira bibe Amerîka dixwaze rejima Îranê bi awayekî desthilatdariyekî ku pêra müttefîk be û ewleyiya İsraîlê jî karibe bimeşîne dixwaze rejimekî wisa serrast bike. Başa ev 15 rojin yani Amerika berdam êriş dike, Amerika û İsraîl bi hev re êrişî ser Îranê dikin. Yani careka dike dubare dikim. Amerika dibêje hêza serbazî seta sed me ji nav bir. Yani tiştek nemaye di nava Îranê de ew êrişî ser bikin. Yani ji nav biben. Karê Amerika wê çi bîtin eger şer dirêja kêşa yani Amerika wê birêya pejayî derbas bibîtin yan birêya esmanî dikarîtin desthilatekê bigorînîtin? Niha di şerê awha da di herba da bêguman şerekî psikolojik jî tê meşandin. Ew daxuyarên Amerîka ku ji sedî sed me rixandiye û me hêza wan qut kiriye û me tu hêz destê wan da neiştiye. Van bêjeya şerê psikolojik in. Lê Amerîka çi dixwaze weke ku me got berjewendiyên Amerîka ewleyiya İsraîl û rojhilata navîn da dewlemendiyê ser erd û bin erdin. Berjewendiyê Amerîka armanca wî û hedefa wî ev e. Ji bo ku viyana jî bimeşîne rejima Îranê jê ra astenge. Divê ku rejima Îranê biguhere. İca şer domandina şer bi kerî Amerîka ve bikar bîtin birêya esmanî desthilatekê bigorîne kek Abdulhey. Yani birêya esmanî desthilat wê were guhertin di demekê de ev desthilata niha 47 sal di nava Îranê da kar diketin. Ku wîlayetek heye jê re dibêjin wîlayeta feqîh. Niha İran birêya esman jî dikarin desthilat de bigere ji ber wê divî demek kinda me dî ku 47 48 heb rêveberên wanî herî asta bilinda ji holê rakirin û ku bixwazin bi rêya îstixbarî û hedefên teknolojîk vana jî niha dikarin ji holê rakin. Ji ber vîya di rêya esman da jî mimkün e ku bikin. û wisa xuyaye İran her çi qas niha di ber xwe bide jî ew ê bi awayekî İran xwenêzî wan jî bike. Tamam. Berez Abdulhey Okomoş jêgerê serokê Komelaya Şoreşgêr û Demokratên Kurd ji stûdiyê me li Diyarbekirê digel me bûy gelekî spas mamosta hîn her hebin.